Yani şikkan evlere. Mında indi bunu şikalara indi yazgan. Etinin saatelin tura. Aninin bizning bishik ile şulay kaldırdı. Отоплениялар переделать edildiğin indi. Потому что дорого теге турба ити. Да тоже шул. Şikkan evlere. Ana şunday kalgan indi. Yaratmadan. Утюгlar, самовар. Servan şul gelir. Bunda aninin babuşkalarının ırşıkları şiş tartıp etip laktap bana koyulgan. Bunda babuşkalarının aninin Toyota'nın şulay medalları etip koydu. Nasıl min? Nasıl так su кірмеген, ну, канализация небольшой бар, умывальник, обыкновенный. Веранда. Да, аналар әнинең янында эшли торган әйберләр инде. Таба агачлар шунда әйберләр инде. Ул элекке заманнарда булмаган. Битен фанеры тукмаш сатырган иде менә шу да әни. Әйберләр. Всё. Bu eleki kızı тоже лаклар итеп куйды. Мында алай нәрсә юк. Уш китмәле. Так, тора. Монда радиоприемникны калдырды әти. Я 50 яшына әтигә подарок иткән булган мен. Тора алай. Ничего такого. Слишком современного нет, ничего такого. Nasıl işe kaldı? Vallahi ничего лишнего. Чисто уйланар гына.